Kardong bini birta thanbang nigi sami kacerong harpi aprangsi birta angkumpi arjoitha. Karbi Anglong singing superstar semi-final ke paman. Kiruni penjeri kindeng ada kaceleng PWD atau warpi kelang abang kabea jok kaphiri meme angthe. Kiruni penjeri kindeng ada kaceleng PWD atau war kelang abang kabea jok kaphiri meme angthe. Kiruni penjeri kindeng ada kaceleng PWD atau warpi kelang abang kabea jok kaphiri meme angthe. Kiruni penjeri kindeng kaceleng PWD atau war lake amreng MAC constituency arlo along kaceleng atau warpi binonglo. Bon sitame bangso atau war PWD asai kamatum kelang ke pangkrebe ajoine to warpi angbong along huli karnu bangbong asonsi here meme ang thek saide pusi bangso atau warpi along kitam ke bangatum herang ke aphan than pachini lasi bangso atau warpi along road labor tong kavidetma mate ke claim claim binong ma uta cherok to atum pen PWD asai kamatum aphan karju baithalang so pen birta pangdakon Rajan Ronghang News 24 Karbi Anglong. Karbi Anglong singing star semi-final ke paman. Karbi Anglong singing superstar semi-final ke paman. Karbi Anglong singing star atumpen patumi difu farmer growth center along semi-final ke paman pon. Laso semi-final along kado kabe bang koy rapotum angbong. Cepati ponsi top 10 an invite ponsi puthot. Final along bang ho an invite ponsi latum si jakhong ni phaing koy rapor ni final cepati pon fokusi Karbi Anglong singing superstar may pu harmony be pen phirang kiaphan khan pachini. Non kekhi bom BJP sarkar mate baithalang so tan mondol pen patir piponsi chucha lengria hawar along job card ke klempon. Kekhibom BJP sarkar mate baithalang so tan mondol pen patir piponsi chucha lengri ahawar along job card ke klempon along BJP membership drive job card ke klembom arat atumaphan BJP membership paenpon bangso mayalong baithalang so BJP tan mondol committee klembang phu Dhaneswar Phangcho Rajaswar be ward commissioner longki be baithalang so BJP tan mondol committee amephu Edwin Crow vice chairman baithalang so lem satum chetongdun anparta sathi bepi baithalang so BJP tan mondol committee vice president lapen Rupali Terangpi ward number 1 Chunbang Atumpen Bangso Mai Pechun. Pinya Birta Lapuan si Kanton Diglo Domi Thakmi Kardong.